Pozdrav od mene još jednom. Pre nekoliko dana je održan veliki događaj kompanije Talk Fusion, mesto događaja Tampa, Florida, kao i svake godine, ali ovaj put još veći broj asocijet partnera iz celog sveta i još veći spektakl. Svi kažu da je ovo događaj koji će pamtiti celog života, jer se dešava samo jednom u životu. To možemo pogledati i na ovim fotografijama, zaista sjajna atmosfera, 5 dana prepoznatljivosti, slavlja, treninga i još puno toga. Prisutni asocijet partneri imali su mogućnost da čuju inspiracione priče o uspehu. Zatim su se pojavili Bob Prejna i Ellison Roberts i govorili su o budućim planovima kompanije na oduševljenje svih prisutnih. Ellison Roberts je podsjetila da kompanija postoji od 2007. godine i da nastavlja i dalje da osvaja ceo svet sa velikom brzinom, sa inovativnim produktima, sa time što najbolje postaje još bolje i sa neverovatnim globalnim rastom. Bob Prejna je najavio šta je ono što dolazi uskoro, a to su trening za produkte, zatim videokomunikacijski centar preveden na još veći broj jezika, zatim sasvim nove prezentacije za korisnike, novi dizajn za banere, sasvim novi video newsletter sa dizajnom i sa kategorijama i nešto nevjerovatno, sasvim novi 3 u 1 produkt sa tehnologijom 2.0, a u njemu je sadržano videokonferencija, live broadcasting i sasvim novi desktop share. Bilo je zatim druženje asocijet partnera u jednoj izvanrednoj atmosferi, a kao kulminacija svega je došao Mercedes Menes, Mercedes Ludilo, dodela ključeva novih Mercedesa koje će voziti asocijet partneri od kompanije Talk Fusion. Usledio je zabavni program sa učešćem velikog broja interesantnih izvođača, a specijalni trenutak je bio Talk Fusion Gives Back, vraća nazad, dakle gostovao je gospodin Sean Hawkins, izvršni direktor SPCA Florida, Centra za zdravlje i zaštitu životinja. On je bio prijatno iznenađen sa time što je dobio ček od $45.000 za nabavku vozila za ovaj centar od strane kompanije Talk Fusion. Kompanija je nedavno donirala $1 milion za izgradnju centra, a ovaj put $45.000 za nabavku vozila donirali su i Grand Blue Diamond partneri kompanije. Bila je dodela i još nagrada na ovom događaju. Kao zaključak je bila najava gospodina Bob Prejne za 2 sasvim nova produkta, pored dosadašnjih 10 imamo još 2 dodatna nova produkta za videokomunikacijsku tehnologiju, a to je sasvim novi Fusion Cinema Movie Maker produkt sa kojim će za veoma jednostavan način moći da se napravi super kvalitetan video i onda Fusion Web Presence Website Builder, dakle napraviti profesionalan builder na jednostavan način. To će moći naravno partneri i korisnici kompanije Talk Fusion. Ako želite da i vi budete deo ovog velikog napretka, ovog velikog razvoja kompanije Talk Fusion i da na taj način zarađujete, onda kontaktirajte mene ili bilo kog partnera, kontakt podaci su niže. Ja vas pozdravljam, hvala vam na pažnji i želim vam sve najbolje.